Nekada su đaci u svim osnovnim školama imali predmet domaćinstvo. Danas domaćinstva u školama nema, ali mi smo pronašli jednu u kojoj ovaj predmet i dalje živi među đacima i to kao fakultativna nastava. I zato u nastavku idemo do Teslića, u toku je čas domaćinstva. Čini mi se da đaci pripremaju slatke poslastice, o svemu će detaljnije naša Biljana koja nas sa gostima čeka u ovoj osnovnoj školi. Biljana, želim ti po prvi put dobro jutro. Dobro jutro. Upravo tako, domaćinstvo se na velika vrata vratilo u osnovnu školu Petar Kočić u Godnovići. Ova škola smještena je na oko 30 km od centra Teslića, a mi smo ovog jutra na času domaćinstva. Učenici su poranili, bili su vrijedni, pa da vidimo kako im ide. Za početak, Rasko, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ide? Šta ste pripremali? Pa ja i moja ekipa smo pripremali krosanice. Reci mi, recept ste pripremili, je li tako? Kako glasi recept? Recept glasi 600 ml vode, 50 ml ulja, 350 grama margarina, 10 grama soli, 1 kg brašna i 1 suvi kvasac. Odlično. I sve ste to pripremili i krosanice izgledaju ovako. Pokaži nam da vidimo. Krosanice ovako izgledaju. Jesu bile teške za pripremu? Pa nisu baš. Kad se krene jednom, to se nauči, nije teško baš. Koliko je tebi zanimljivo na sekciji domaćinstva? Pa meni je veoma zanimljivo to što radim s drugarima i to što nas je učiteljica naučila da to pravimo i lijepo mi je to da radim sa Šta ti je najzanimljivije? Pa najzanimljivije mi je da pravimo slatke kolače i tako. Voliš li slatkiše? Pa da. Odlično, a sada da vidimo šta je pravila grupa Markova. Marko, dobro jutro i tebi. Dobro jutro. Marko, reci mi šta je pripremala tvoja grupa? Naša grupa je pripremala bakin kolač. Kako se priprema bakin kolač? Da li je zahtjevan? Pa nije toliko teško. U posud se stavlja brašno, mlijeko, jaja, vanilin šećer i 1 kašika sode bikarboni. Koliko vas je učestvovalo u pripremi? Bilo nas je 4 u grupi. A reci mi, zašto si se ti odlučio za sekciju domaćinstva? Pa ja sam se odlučila za tu sekciju zato što je veoma zabavna i zato što će nam trebati u životu kada odrastamo. Reci mi, šta je ono najinteresantnije što si ti na domaćinstvu naučio? Pa najinteresantnije što sam naučio, pa naučili smo da pravimo razna peciva, to je veoma zanimljivo da pravimo. Šta misliš, zbog čega je važno da se djeca od malih nogu uče ovakvim stvarima i tu u školi? Pa mislim da je važno da se uče ovim stvarima, jer kada odrastu to će im trebati u životu. Pomažeš li ti kod kuće ovim znanjima koje stekneš u školi? Pomažem. Odlično. Hvala vam puno. Sada, ovog jutra sa nama u školi ovdje je učiteljica Srebrica Gavrić. Ona sa učenicima radi na času domaćinstva. Srebrice, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, učenici su vam vrijedni, kažu zlatna djeca. Tako je, naša su djeca jako odgovorna, disciplinovana i veoma aktivna. Kako izgleda čas domaćinstva? Pa prije svega tu su praktični časovi. Prvo sve što radimo, djecu upoznajem naravno teorijski, a i tu vrlo malo jer odmah prelazimo na praktični dio. Djeca su jako zainteresovana za takve časove. Zašto? Zato što oni i sami vole da to pravi i da to radi. Ovo jutro pripremate slatke kolače. Zbog čega baš slatke kolače? Vole li to možda djeca? Pa da, birali smo, dogovarali smo se, a samim tim kroz te slatke kolače pokazali su koliko su kreativni, koliko su precizni, koliko su uredni i organizacija rada je na nivou. Koje sve vještine stiču djeca tokom ovakvih časova? Pa stiču praktične vještine. Oni su odgovorni, kreativni, maštoviti, razvijaju timski rad, saradnju, dobru atmosferu, razredu. Često su to zanimljivi časovi gdje djeca nakon tih časova pričaju tu svojim drugarima i nose utiske kući. Na ovoj sekciji su djeca kojeg uzrasta? Koji su ovo razredi? Ovo je druga trijada, učenici 4., 5., 6. razreda.
Srebrnice, ja se sjećam kada smo u septembru prošle godine imali na društvenim mrežama fotografije sa prvih časova domaćinstva. Bilo je zaista veliko oduševljenje među Teslićanima, svi su pozdravili to. Dakle, od septembra se krenulo sa ovom nastavom i šta je pokazalo iskustvo? Koliko su djeca zainteresovana i koliko su napredovala kroz časove domaćinstva? Pa djeca su mnogo napredovala, zainteresovali su se i ostali drugari nižih razreda kao i stariji od njih, čak su pitali da se i oni uključe u sekciju, mislim u časove domaćinstva i rado čekaju taj dan kada je taj čas. I recite mi, kada pripreme sve ove kolače ili ono što taj dan pripremate i učite, da li se onda djeca i zasladi? Tako je, zasladi se i to obično radimo na velikom odmoru gdje pozovemo svoje drugare iz nižih razreda i starije. I oni tu zajedno degustiraju. Zaista sjajno. Kako reaguju roditelji? Vjerujem da su mnogi roditelji od ove djece upravo imali u školama domaćinstvo. Tako je, roditelji su jako zainteresovani, podržavaju nas u svakom smislu i bodre i naravno oni su tu da i dalje podstiču taj naš rad domaćinstva u školama. Šta kažu, da li djeca ta svoja znanja i vještine primjenjuju kod kuće u kuhinji? Da, naravno u razgovoru sa roditeljima djeca su već nešto radili, što su učili. Evo, djevojčice su pa skoro sve pripremale dekoracije stola za slavu. Dječaci su reciklirali neke tamo materijale koji više nisu za upotrebu, a neki od njih su naravno pravili ovi slatke i slani kolače. Srebrnice, zaista sjajno. Evo za sam kraj našeg razgovora da vas pitam kako ocjenjujete svoju djecu na domaćinstvu? Kada bih davala ocjene od 1 do 10, tu bila 10, a inače u praksi mi je da kažem 5+. Svaka čast. Hvala vam puno što ste bili naši gosti ovog jutra. Ja vam želim da djeca i budu i dalje tako vrijedna, marljiva i da samo nižu 5+. Hvala, također. Nadam se da će tako i da bude. Hvala puno. Djeco, hvala i vama, bili ste odlični. Eto, a od nas za sada toliko. Čujemo se i nešto kasnije kada vam donosimo još jednu priču iz Teslića.